Hello friends, welcome to Amy Study Lover. Tuni discussion ni chu Manipur GK MCQs part 3. Part 1 at 2 ki chai tan. Avenai lo ho munai lon dong sit in profile alu lang. Part 1 at 2 yon vet pi ovin. Okay, then let's get started. Quiz number mo sa pen chu hile 2015 MPSC ang kidong hin chang hi tua hung kidong kiding chan so min chi chang hoi tan ngai vin. 1907 Manipur State Darbar anaki sem do chu ibola na piji anaki sem do ham option ho chile Manipur lengpa Maharaja ki thopi da ki sem do hi b na hen British Manipula British ho ki thopi dinga ki sem do hi c na chun government of India Indian government ki thopi da ki sem do hi d na an khat chai poiti he. So the correct answer is A. Manipur lengpa ki thopi dinga ki sem do hi. Next question है Manipur Indian Union तो इटाने की गोमम अति option A 17 September 1949, B 15 October 1949, C 24 January 1972, D 15 October 1972. Correct answer होई हम. Correct answer है option B 15 October 1949. Chun Manipur Indian Union anom tan he. Aban question ni le Manipur phai cham hi Manipur pum pi to te dinga percentage 100 zakhat la hi zat percentage si phai cham ham. Option hi A 8% hi, B 10% hi, C 15%, D 20%. The correct answer is option B 8% hi. Manipur le dan hi jul first part 1 nang sai ta ben total ai hi 22,327 square kilometer hin. Hill area hi tam roi thing hang Manipur 92% hin, valley hi neo chakhet 8% hi, Imphal square kilometer hi 1,834 square kilometer bo hi. Next question is say na chu hile 2011 census dungri ya Manipur population density chu izan ham. Option A 200% per square kilometer, B 122% per square kilometer, C 300 per square kilometer, D 360 per square kilometer. Correct answer chu ile option B 122 per square kilometer. Next question is Manipur state fish state ngai piam. Option A Pengba, B Rahu, C Katla, D Ngamu. Hoi chipenium, the answer in saving. The correct answer is A Pengba. Pengba nga nani khatabam. Atuya tui. Limchi hin Pengba ki dichu peng thima lip nyau cha chaw min. Dang important heading up poi mo chu state emblem hi Kangla sa kiti sa ni time kinga tu te ni ho. Ahin state flower lily siroi lily, state animal sangai. It's a generic scientific name here. Service LD important. State bird nongin, state tree uning thau, state game sagol kangje. So extra knowledge here important hai. Next question na sai na chu hile India pumpi la hi Manipur hi itna lit na sai si percentage hi chan changjawam ati he. A na chun 0.17% bo changjwe, B na chun 0.68, C na hin 2% achange, D na hin 5% achange.
correct answer in say vote. Correct answer chui le B 0.68 ahi. India pumpi che le na le na hin e Manipur la san dot neo che ki pi hin le na neo che khat ni hin hi chi hi zakhat 100% la 0.68 bo chang jo ve important hi. Let's move to the next question. Manipur hi house ni ti chu lower house upper house state na yung lower house upper house o min itule house ka se ngom me chite ni la he Manipur hi chi pen hi a na hin house ni hin b na hin house kan hi correct answer chu ile b one house hi one house hi unique cameral aktinang ki hen bicameral kitile two houses ni legislative assembly lower house legislative council upper house Rajya Sabha le Lok Sabha parliament atabong center atabong ho state na yong lower house upper house me he India hin state sagi upper house lower house ni yong min hi chot chu Uttar Pradesh Maharashtra Bihar Andhra Karnataka Telangana and Jammu and Kashmir cho changi hi ichola le tu tha anei gei pen chu le Telangana hi state tha hongkim amu jo apana anei pan mo hin cha chu mo hi agi nei gei pen hi ve changi he na point mo ta khan next question in the saina chu hi le Manipur adinga mur sang pen hoi cham mur sang pen chu pia mati option ho chu Kobru molham mapi thelham maung isoham bungpi molham option liong ki pin hi chola correct answer chu hi le maung iso alo le iso tinang ke chi mur sang pen Manipur lai neu chu hin asandan hi 2994 meter kiti chi hi kilometer lai simale 3 kilometer lengdi chane 2 point something ho hung hin 2.9 ho hung hin hi chi lai mul Nagaland le Manipur Sinapati district chiteni ki ka am Nagaland na parent district tinang ki ani chalai am namun okay then let's move to the next question is in Australia. The second largest agricultural product as well as largest exported agricultural product of Manipur. Second largest tele low akuna hong kipudo Manipur lo akuna hong kipudo second na tampen second na chongle gampa ma ki thot do tampen chu ipipen ham hoi chipen ham ti achai a na hi kol bu hi b na hen chang hi c na hi muchi dang peace hawai ho hi ti hoi chipen ni correct answer lamit ti le option a kol bu hi lim hoi pa khan homen kolbu hi Manipur adinga second na kipodo lawa kunong kipodo second na hin first na chile chang hi he so ke do he chang lo ngen phai le ngen ta bang he Manipur phai chamo lo hoi next question is saina chile who scored India's first ever goal in FIFA Under-17 World Cup 2017 FIFA Under-17 World Cup de India nom chu India adinga goal khumma sapen chu koi ham ati he so ke de ni Delhi ki chepe wa goal khara khum ve ni chi chila mai lo hi India squad la chun mai lo sa gi ta nga pangovin captain yong pang azao captain pang chu mai lo he chola hi
answer hi option D ong ki pin A na chon dera sa hi goal khuma sa pen chu B na hin Boris Thangjam hi C na hin Jackson Thonaujam hi D na hin Amarjit Kiyam so lai ho che koi pen hin goal khuma sa penam under 17 world cup ha India pumpia chi chu of answer chu hi le option C Jackson Thonaujam hi under 17 world cup India anom na chun Jackson Thonaujam in goal khuma sa pen India team adingin hichi under 17 world cup winner chu champion la chu ko ha mitile England te England versus Spain hin final chu England te na kila he next question in saina chu ile Olympic Manipur la ko na kal song ma sa pen chu koi ham ti option 9 A na hin Mai Pak Singh B Dinku Singh C Mary Kom D Nil Kamal koi pen hi Manipur la pa na Olympic raw ma sa penam correct answer chu hi le option D Nil Kamal option D Nil Kamal he hi chan chu in tin loi ti ho ki pen tu gia na hin vet chi chan gia na hin vet jivena ba na video yong abana hi MPSC previous year paper yong tham khat kan raw sa ding hin lunglut ten pon tho ten apang min lang like le subscribe yong nei bol pi vin ka ki pa